Entezi zihirwe Rushozi Ward nka Model Village kandi zishakirwa abanyishengero bashema abarimu Dickson Collins Kateshumbwa akwatanise no munyishengero kazi Rosemary Nyakikongoro. Erizoba twaretera abantu ba Rushozi ente 20 kandi turi kubashaba ngo bazireberereje abo kubeza interinete za zero grazing twazireta n'ikigendererwa twina masikungu ziraze kubiha mu bworo abo kubanga age project kugira ngo president akagira ati irokoze shema no nko ku coordinator witu yagamba wa wealth creation wa poverty alleviation bakabata kwenda kwikiriza project age ngo ija abwarwa mujojo na karera abo kwa abantu bagira ngo shigwe nabza shema nanguna ba member ba parliament at one time bakenda kututera abo kugira ngo ebyamarwaro twatungente 20 zone zongerera hampunu nembuzi nebihumi ebitwa bitwaresere Model Village kwiyatorinwe abembezi bitu ba members ba parliament ko bagenze kubagamba ho na state house ninga shi president amagago wa president Rushozi yatungo mugisha okutoranwa ahabo kweri n'enshozi y'emihanda n'itaka lyabo yatoranwe tiyo kuba Model Village. Abahire Entezi bashabirwa kuzireberera kurungi no butaziguza bareke kumwa baragira nka project ya poverty alleviation habwo kuba nibera yambe ko muntu gashanga bakurakurana kandi twabehanangiriza ngo bataziguza itwe tugerezeho ngaba government twebembero president n'aba ba MP za mutorana twajya ngo tuteho emitendere yo kubinga ki obworo to kubutera isasi ni nke kibi hate no mako no nyango woro wine camp enka masheruka kaburumbire tubutera amasasi kujya buta. Poverty Alleviation Program na yebemberwa John Kakwenzire kandi katandiko mukuru w'ihanga okurwana sobworo mu byaro. Umugandi abatura begomborere yabitereko muri Mitoma district bashabirwe kwejumbira mu buhingi no burisa n'ikigenderwa cyo kongera hantasiya yabo. Ebi bigambirwa babahingi abarwegitro mu kibina cyabe cya Focused Families ababiri ni barambara abahingi batahi babo okureba barayongera mani omukutungura omwoga gwabo. Aha bwenshi isera turutire ningamana tugatire abuhingi no burisa. Obuhingi no burisa nibyo bitutiro ho mu Uganda. Aha kwa buri umwe narya nanywa. Ngwenu twaba twine tukoreje byo burisa no buhingi nitutunga isindi. So twayige ibintu byinji munonga abo kureba ibyo nakutukubigarizayo shanga ngo tuza kutunga intunguka y'amana abo kwatwine different views from different members. So nitushirebe misho kugira ngo nabandi abo kutijyo ininga aba barambuire abahingi batari bamwe na bamwe abarukweta bo mu kwinga okutari ku muringo gumu. So nani intero muranga abantu abandi abakirye nyuma ngo bazakukira umuherezo obu ukagira ikibwatwombekamo ecya kabiri kutwazo wa kabiri omuhinjo wa kabiri twashanga ayine mpuna ayinende ayine rutoki ayine binanka by'ebyenyanja yatugira ngo mu kwezi nayi hamwe by'enyanja 12 abiguza hatezo nesente zona ishonga y'ibikwijo abo utajya factory yahihina n'amagezi agaruka ahero base yanze ugatwine cyo gukora sofa icezo rikuyamunura ni wowe atwara umwana yishonga cyo tuberemireho nangwa bingine bajya tubikure tubyara umwani tubikure tunanka konkamwe no kubira imitaka nebikuja kagumena nabyo n'umwana guma nabyo nabwe urutocha cyanga rwingi hona bakazi bashabirwa kukwata kurunjo buhinge no burisa kibase kubahwero kureka kutega imikono abashija babo bwenu abashara mwena y'umuri nanimba habura ninga nimba bamanyisa ngumuruge umungambo muruge ombitagasha muronde abashara batahi banyu abakubasa kubasya ayimtakubasa kwika. Nelson Turia Muhimbisa na Mike Watwachiri.